sédomongbè. Ma oko plakbe di do Fongbé me. Mimo mi de dion asanko je. Nemi ka degbon. Oh, ete ou mi ka ja hodo dogbe egbe town. Minado hodo Wema me de sedo Paul e kunla sedo nu dito edo Corinthe to mele akpako to nu kotonji. Ni boku abo. Degla Avoa TOYIMI. Iko chene. Bienvenue. Donumi. Bonne arrivée. Mikuabo. Bienvenue. Oh, Wema kunla sedo dito edo Corinthe to mele akpako to nu koton. Niko me hula we ma on to podo we ma on sin kopo me ka hula we ma on town but newe we ma on kono yin de mi kodogbon san de dion eno yilodo we ma e hula sedo dito edo Corinthe to mele me ka yi me hula we ma le nkoton mi modo me de sedo Paul e we hula we ma le nkoton but me ka chite lobo fonsi amlo me bodo e ma aton ame meti lemi oh eji Jesu gudo o ekoblo we kanwe afotonu kunopo bo mele koro di do wedo me de sedo Paul we hula we ma ene gudo mi mo ye we no nu konton lede bo yin konton no yin clément oloma ton eya e wazo eji Jesu gudo o eblo we afode mo si blamewe e wazo de lobo hulanu sedonu dito edo Corinthe to mele yewe no o clément roma tondo mi dine me e hulawe ma sedonu dito edo Corinthe to mele bona to plonu yedo kla e no mo do tenti e ton we binu eji bo we ma mi hula ton me o e wa iha apakwede do we ma me de sedo Paul hula sedo dito edo Corinthe to mele apakwe ton nu konton me da ho wa ize apakwede do we ma ene me bodo plonu dito edo Corinthe to mele na bokale dozo gbeji bodo de me de sedo Paul ma wu kode do jiton ma wu kon ache do jiton si we ma pakwe wa yin lobo emi se bodo hula do we ma emi ton me bonu ye ni moten bodo tun na bo mi ha o nu wacha me de sedo le ton si we ma on no mi ha ganji lobo ika we ma devo le on mi na mo nu kunu jewu mi na mo kan chicha edo me de sedo Paul podo nu dito edo Corinthe to mele po tin tenti mi na mo kan chicha mo koton le me de sedo eyi pon ye eyi bajo no ye dopo nu konton ne me eyi bajo no ye do trolo e hula we ma nu konton sedo ye but we ma ene o eblibu but ene o gudo elevo ahula we ma we go sedo ye we ma we go ene me de sedo ahula sedo ye o eji we mi de ti eweyin o we ma ye we ma me o iso ye lodo we ma me de sedo Paul ahula sedo dito edo Corinthe to mele apakwe ton nu konton eyin we ma ton nu konton ne a we ma ton we go ne do nu konton ebu but ene gudo me de sedo elevo ibajo no ye we go lobo lese we ma atongo sedo ye we ma atongo lo blibu chobo me de sedo ewa hula we ma enego sedo yi we ma enego ene wedo Corinthe lesi o we ma me de sedo hula sedo ye apakwe we go yin we chobo me de sedo ewa yi mo ye so atongo but mi go si fine o mi na ka bi odo we tenu we e ka hula we ma le koton aji ye hula we ma eji mi de dion eji Jesu o eblo we kade afoton we ma me de sedo Paul hula sedo dito edo Corinthe to mele apakwe ton nu konton ye hula eji Jesu o eblo we kade afoton but when we me de sedo Paul eyi tometon we go to me no yibo no ido ma wo odo e bide ne me eyi tometon we go we ne onu we eyi lawin dagbe nu ye me ero Corinthe to mele ero pono we ka iwe onu wa omi mo plisilu omi mo akilasu epo abe epo ile o ye ne
Bode mi ko tungmon e do wa lo menu me de se do Paul bo nu e to de me on fie no ba bonado ye we ho de je nu kon e we yin plete jifu leton on e yi plete jifu leton e do Corinthe to me e yi bonari do ye we ho e jifu le o ye ti te do yi ton lobo yen ye ka yen on me de se do e go si fene do mo nu ame e o plete jifu leton si avla me fene je no do e wa mo onya de si kwe bonya eno yodo jisu tusu titu yisu bo kwe ton gbe we no epo do agbeton le po kwe ton gbe we yi no lobo gbe kan do de bizonu won ye hula we ma e hodo mi de dion ikodo e block we kande a photo we nu eji Jesu gudoe bo Hota tewe kado we ma ome bonu nya wuli te we ma on kado chobonu mi na mo hota taji edo we ma ome ponu nya wuli we ma on ton po mi gbobonu mi ni pon to ho e odo Corinthe o to ho alopa e ka yin Corinthe to ho hunu kunde be to ho da ho bo beto edo to ho ene me on yeyi adogbo gbanton ye ma me do to mele o ye ma ye do aton ina modo jele apakwe wetin bo e dre o kan mo eyin ete akana modo to hole nkan ton me gona ana modo je to hole nkan ton me o eyin akwere a o je po kan po e a dokun e a e o edu a hosuro to eneme nunde bo de ale mo wayin a galile peto ene oji ohun sinsen we a o vodun pe kame gome no Corinthe to ho me bo vodun edu baba nu vodun le bi o ho e to eyi blodo soji eno yin Aphrodite ene bo soji we eyi blo ho e to do bo vodun e ho do mi de ne o edo agaleto afuaton beyin no we wa vodun ene gan boja bode sagbe tàbí alenu gbe aja o ene on wi gbodo agale tole gbona pe un dewe to ho Corinthe ton edegbon we chobo medele wa yi sede me on bo ado agun yin we ro Corinthe to ho me on ene bo mi kale bo pon lo jifu gege do yi se no le me no Corinthe ya me makotun mausi tito me de a me makoyodo to gu mauton de a le o yi we supo lobo yise lo to mo nkan to me sédomongbè minu mano powo waso ye mi pla mi do bo ye me o me hu ka me bi o yin kan mo le won bon nu e Corinthe to ho yin we chobo mele wa do yi se we gla me o mi na mo nu kun je udo jele eyin hotado taji we ma e lo ton eyin o gbe yade gbe yoyo emi mo do Kristu me on newe mi na zan gbe mo nkan ton gbon aihongbe do ni no mele bi me bo me de se do ezon do ene u lobo nasinu tagbade le da gbo me tagba ene lewe kunpla o agalile o clan gbedo fo sedo fo asu gbigbe asi gbigbe tàbí asu dida asi dida o jidide meton zedo nuyun mede suno tonji kabi jide meton zedo nuyun gbe o metonji wenu edo na so jide meton do ma ujido e bo newe Kristu kain li declaration do we ma le nkan me idonu mi do Corinthe lesin we ma apakwe nu kanton taton nu kanton ika me gbango mi na mono jile ero titi me do Kristu o eweyin asisa onron mi me di nunu Jesu le mi na se lobo di sonli po sangbe yade mechelemi egbeton esodo mo na hu e ame chobo na juago igudo na donu mi do meseton mi ton wete hu hunsa podo maule ADJAVOUN po
ye wa no mondi dans le beaucoup fin demain bon mi do mi mo mi we po do gbeche se we ina so egbe ton no fina bonu ni ipede bo